Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo na say na kamea kwaye say wo twe camera e commenting so e kwaye interviewer Ghana fu bebre na e kire say wiase ayeden nti omo prefer say NDC fo aye omanpani dada mahama eda omo anu no embra. But since no Ghana fu bebre so atena se ehu se da bi NDC fo ba esisi nkontompo krono na odi bebu aman wonya de pepe bia obedi bia na woko nti ne omo so omo ani abre na papa yoka say kire NDC fo sorry a omo kire say his excellency na nada kwakufu ado anya hwe nti omo ko demonstration a omo nyu omo to ne say yakopon enku na nado ema omo na na abranti kire say he won enku nya na nado mamo na mampenda da mahama kwa ho na eku no obi enku no NDC fo mo ba mo fa tewu emba NPP aban na wo ba Ghana fo ina ya so fa so in 2024 yi about ye ba beto de Ghana fo ye shine ye ni ene NPP na beto ama omo enye ye kura no wo ba yenya emfaso free SHS mini health insurance mini free maternal care just NPP fo de nyame bo man kwan wo de NDC fo e de pa na motumi de mo nsasi mombo mfo mo asem nso ho na edwe ye ho nti nsema papa e de etudwa mumu ya demonstration say onyankopon kum na adoma mo na okum na adoma mo mu benya ahoto na mumu yirefi bible say de wade na frɛ owuo no owuo de beba de so hema esi dua senke yesem monika wo so say dua na say amna hema ono aka say 2 year no ono na esi eni omu enti se mumu de ma no frɛ owuo ba na ado so de na back to send that to UNDC peoples say mu yirefi a monka former president Mahama peso tama o president aho kire ni ohia any yen mu cha Ghana sika di here without no accountability ma eso Ghana kwa ho kire mu no eso susu aso na ne yehu ni nei na mo gira wana kumna na do ma ye kumna na do for my foot mo ba fie 3 days mo sa komode mo enti na Sammy da fi small boy na TV station radio station tu futuro gu Ghana for mo fese yen kura o NPP ba woye before NPP be free abas no oye bibi magana for nya so mfaso enya hwe kura meka one your friend say NPP buy na kofo insurance na nado buy ambulance free education Mahama buy aduma Mahama de buy yen confirm o ye ya later was some Burkina come on mama me bu fu anopa we famisi ya cameraman no so boni nyina mampanyi dada John Dramani Mahama all sorry so no at the eve of his exit all sorry so na ye memenda wo hwe date na wo contract ni so na ye memenda and of course ton ye say mema Ghana so man to abatia mema mo ho akere mo papa and to ton habo no and a contract ni mo dia wo mu say Vincent Barrow tema habo ye ton man for 35 good years in the 35 good years no 10 years we are tax free o bisika bi abaji bi afa ko okrom kwa na mom ye sa ka to so say bo bia wo pese oje wotema abo obia no wo betimi age aban Ghana aban ensa entimi embe yo kai o sora ko no contract o sign edema Ghana eno enti sa contract we any contractor ya yese yembesi factory e wo manum na yen turning lithium into finished product and san e dey fi manum a onu gira ho se nye no mummisa ne se enti nko onu anka de no obeye ne breso contract fun say contract footer visionless contract we work sign anya John Dramani Mahama breso no omobeji sika se omukọ akoye omukọ akosi omukoto ambulance aba omukọ sisa abobo ya na begu ha ne ato kesiri no ho kire no wo court no we mu nyina bepe adenti Ghana ayefosa Massa, NDC for they are not a political party you should rally behind. Mumma yemfa nyansanto aba for once in our life. Niento abano entia NDC. Obi beka say and o man numa yehye, e man numa den. Minua. We nyatem didi embedi atem. Fit is a wo ba wiase no. Wo de wo ankasa wo ka na man numa yehye no. Wo ba ye na wo papa mu ka, wo ma me ka say de wiase ayeden. Wo ba nyini wo beka obi anu ho beba ma wiase ayefo. By a social interventional policies, I be boa wo and say, oh, Obako SS are only free, only free, or call hospital health insurance be juma. These are policies are you hear from government. Nasa buying baby numa de moon forget it. Say ye Bruno,
we yan boy ho so na yan pa adwuma anya ne de ensa hye dem from say ban ne mbebia adwuma fa yan kwetena mu dia ene wiase bekoso aye din ama ye saa edin wo baabia anwoye ye nyina yegum ye hosere yes baabi ye chen baabi nanso Ghana enseye entimenti etie nkrofo ano na hye ho den sɛ wo so betima ye bibi papa e de aboa wo ho na gya NDC fo ndi odi omanu achi ade ombedi o nanka omampanyi wo sore akunya so wo se ma fa oman Japade bauxite e de amaminua so onfa illegally because the legal means energy free means ye buy ne so oman Japade enfa ma ene ye beje ye enti Vincent Barrow on ehwetema ha bo na esi wo wa fa for good NPP buy ye bia na nso contract ye nya asen wi odo nsa koka ka obebo ten the origin ene ni e kan ya so de enye hwe sabi ye ne ye pe ene ye de nsa be hye sabi nkwasua contract e te se so enti no te so 5 years ma ene ne kan ya na free 35 aba beto 30 Omampanyi dada John Dramani Mahama wono nko a na timito plane e wo wiase woto plane 2 eme ye to no so baako at that same year na India for koto sa plane na 8 ya anto omo elupre ko bakra ya mfa anto omo so nanso na then vice president John Dramani Mahama be president Mahama oba ya na atamese wa asema wo kan dia si kire twam e de dodomenti ase kudrim ne kitase hye wom and atamas state committee si enhwehwe ni mu enti hwehwe mu koso a ne sankrata ebepem ne de ekun no yehu adekoro enso bonsu beda atwoko John Dramani Mahama kofa scientists from Israel e ma omu behwehwe de ekun bonsu no na ne boss atamas wantimi amme ya hwehwe de ekun Evans atamas ebe asemi wirem enti sankrofo bi keka na do mo keka bi no ase ya ye no kure kakra o mo allergia because the surroundings the surroundings of the alleging case no etimi ma asem no timi be ye no kure kakra wacha se enti o mampanyi dada John Dramani Mahama yesrew kawanutum wo de kawanutum time so 2024 the beto amwa na beto amwa because the more awo kasa no na we lose vote and some people ha sabi se kokohwe kwa no nti omo twe omo ambeka because within some of them want you down what I say and some people ha se kokohwe kwa no nti omo twe de to ho a kasa wa akoka me de me panyi me ni afi menka said no atwa ama wa engineers wa afa no aba abeka enkwati a me ti say 24-hour economy me bisa wo 24-hour economy no wo de wuntimi nye but for argument's sake ma me nyintu ze nka wo ba obeye wo de electricity be na beye 24-hour economy basic no 24-hour energy supply you don't have that capacity and how can you deliver 24-hour economy no Ubeden we deliver. Uba doom so na de ba your legacy unya ye mo bi anya bi no. And what would you do to sustain that 24-hour economy? Would the young say Ghana is ready to do that? Your legacy, I'm for training to us. So that I say, and the ubeja ye doom so cannot sustain 24-hour economy. What? Ndi untimi be tum futuro bi angu hono 24-hour economy as it is in Ghana now. Wow, person or ye be based on your own capacity, even in Europe. Wow, bet me be based on your capacity. Who means to survive 24-hour economy, and you do it as a company or a factory. Nobody cares. Ghana, Embrebian wait, yes, in fact, companies here, gas them here, by VIP 24 is so time be able to be Ukrumu bars. And there are 24-hour running businesses are also mining the way they below the belt. Why? Omopanyi me so much run some former and beka because we are mampanyi dada. What I say? Into simple or much more. Membeka what? Odia mo mumbeka. Assembly or her. I say, hey, akoya. Wajani nyansa wo echiri your friend say kwekubwan omo na ya mo mbeke kana yen kase we mu de sa we least expected this from you. We do not. Bye bye. Peace.